bố tùy vậy cái này bố tùy nia răng đấy làm mắc khi chúng tôi mới phá răng từ từ bố cái chuyện gọi ye bố là thế để hai bố gì rồi nè bố cái cái gì nhỉ sa salron sih, borong ci salet sal pito ya ko kan pra kema sugong thami foto buya sna no jo na po boleh sini ari ya terbo bu sewo pom suk no pom suk bố tùy lẽ cái chuyện trồng thực đây bố không thể trồng mới sợ ra mình gia đình Puilau khak sang mo kau sau tinio chung boro doctor dual bai noboji para pamo lama no chung phai nei ka ke jang chi noboji paran si chung phai ta o jang bo ken jang chi nu kau ken doctor dual he o doctor dual bai pa ma matro 5-10 minit noboji paran chi chung phai mo ta chung gari be phai mo oron jara ke so phai ke bo bridge boro ke ha bridge to min ke bo boro di paran bro boro je bagan khene ro jang bo noboji inchio bo doctor dual charo tongne ro bo ebe most of mane lab nai heron bur ho klai ma ke Kanchanpur thar info jang doctor dual bro phono jamudi thamene hembo e tawro chung phim bai ro phai nei le kha ni obsor moi mon jorao bo lama prekyong pitong boro ni condition ro breke abodi die chung phai nei le kha emne chini buni korile ang manes samayo bong actually TSR no chakri keo ari po bong kuk social minded amoi bong boy bini parakan no bojoy bong pa no boro pal lama no phaimon boy bono khaksamo masao ebari ke boro pararoni doro khoksi pei to moro no no ye no bong ko ata pedi lama sanai lega na ring pimo boy ang phaye no phaya ke arbo ye सरकार नि होइते व चों बननो चेष्टा खेये चिनी पीडब्ल्यूडी रो ते डिपार्टमेंट जे आरडी रो बरोनो सायेपो ब ब्रिज नो के हा खेरि मेके दे फ्री टू खेरि मेके बरन ब्रो रो बारे उपकार नाय ब हिया मासो खां फनो खनाय सुनि जे चिनी एसडीएम बै चुतोटारि मीटिंग दो आपो करनो को सानाय सर पाइथाको अबनो सिंमुं लुकुरक ब खरान्ति साइ दङ बा लुकुरक हाति हाबाव तेना तिनि सालायमानि जे Tipra motha pati je tipra motha paimani simi edisi government ang mungsapano lukurong ni bagai samung kaham khaya je asu khamplai mani thanga hangke nogo simi achugi tongu kami kami berene hini obo lukurok je kok salaimani hati habo tena tini ke salaimani obo ningle tam sana musung sar kisa sai to sanai no karon mole bo subro ni problem sara 40-45 বছর এডিসি গঠন কেমন সি গঠন মন সিও जों एडिसिनि प्रशासन अन नाय हाइखे बरनि जे फाइनान्शियल अवस्था बरनि जे एडमिनिस्ट्रेटिव नि जे सिनि जे बाबै चोनो सिस्टम खेतेओ आबो सिस्टम रनो सानथाका काउक्लमानो आबो तो पब्लिक तमसिया एडिसि एरिया ऑफ माबो डेवलपमेंट या आबो कौरो तो जेब्रोनो साव किंतु डेवलपमेंट या कारण माइखे जे एडिसिनि अन निजेरनि फान बैखानायखे तो अनेकटा रूट तावफोनो काचा रूट दंखो एक एकटा रोड नि कोटी कोटी रां खर्च के काम खेनी नाव इनके एडिसि सरकार बै तो संभव या स्टेट गवर्नमेंट नि हेल्प साराव चों महा खेमेट मा संभव या त्याबदि मा अमन बै न ब्रो चोंनो अनेक समय मिसगाइड खेलनायो जे मिस इनफरमेशन रियो सरकार कुनो मंगसा खेमेया एसी खेमेया आबैया जे सरकार
जे सामुं तांनाय जे चेष्टा खेनायले खेनो तो साथै न तां तो आरो इनफो वहा बेले पा सब किछु खेपाय मैया खेताओ चों आबन बैनो ग्राम ग्राम थांगिए बुक्तियो प्रॉब्लम तो स्पोनी इलाकाओ मा प्रॉब्लम तो तुई दे प्रॉब्लम तो कारेंट दे प्रॉब्लम तो लामा दे प्रॉब्लम तो ना स्कूल दे प्रॉब्लम तो आबरो नो नाय नाय बैनो तिनि बदि मा ग्राम रो फाये बासु ब्लम सेरो फाये बदि खे बेरे नाय मा तो तार माने चों चेष्टा खेओ आर से कोखे चों चेष्टा खेओ लुगो जे फनो सातो आबो ब्रानि बेपार आइनि चों मुमाके आबोया जे आं जत सम्भव आं चेष्टा खेनाय जे माइसाले आमरानो चुबानाय आबोन आइनि दायित्व आइनि रेसपन्सिबिलिटी आबोनो एस ए रिप्रेजेंटेटिव पाब्लिक नि रिप्रेजेंटेटिव साइबियो आइनि सामुं बोनो सोनि जागाव प्रथे प्रॉब्लम तो माजानमा प्रॉब्लम तो लामा दे तुई दे कारेंट दे आबोनो तुई सिए प्रेक्टिकली आं नो नांखे आबोनो आं थाङे गवर्नमेंट यो अप्रोच खेनमा डिपार्टमेंट नो थाङे सानेमा जेमन ता ब्रिज बदि ब्रो शॉर्टकट हिए बदि हिलै तो बरो सेगुन फां ताइनो बहुत खूब कष्ट के पारा निजेर बाय ब्रां सामुं तांलाये बदिके कुनु मते ब्रां लाइसले काम खेले फैदों के बो प्रॉब्लम नो सॉल्व खेने बये तिनियो चौ फाये नो बनाय फेहा जे नो फेहा ठीक नो रो एरिया नि ब्रो रो थानि थानि बरो एरिया नि ब्रो रो बदिके नो लाइसले फैदे तो केमनो सरकार पनो बदिमा एरिया रो नो नाये नो सामुं ताने दरकार के चौ रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै चौ नो फेहा नाय फेहा साब बिसकाओ चौ बेखे बनो सॉल्व खेमे नै चेष्टा खेने पब्लिक तो सानै नो जे जात नर पाबो पब्लिक सामय को अंपैया जेटा बुइको आबोनो से दिलिप मा खाथेने आबोना